sure that is under 14. A districtor loko mbale nese abu Isipeji ite abolasho ngun Okaru atubor. Discuss under 16. Hurry. Resort now. Can you make a change? Joseph Opio Kodeu loda iruchokit abolasho nuka Puraimare koryongetelo asho man keda abolasho ngesi ke untebe. A districtor loko Luwero nese ebuni Isipeji abolasho ngun Okaru kalo. So either on Ekaru they will shift again either to central or to eastern. So games abolasho nelosodi iri morobe both secondary, primary and even tertiary. So that ipereja kerit kate jare e football nyakasura. Opereja kernu mbarara for ball games one. Opereja kernu Luwero for kids athletics. Epone ngone jatari. Aite mono kinata ite mono hivi minister mono la abolasho. Abolasho nu isemere luko Puraimare nesi tolo si eriongete lo ashoman keda abolasho imorkikina keda atukotu na irere nu abolasho ko Uganda. John Bosco Omugen Apollo Kinton nu abolasho ko Kumi municipality ngesi keuntebe kapakina kesi aja ikina abolasho ngun edo akora ya lamikin bere gunlu poto boyknos ado tamtama krangon buni anyine be buna ta kapara kini timunu lo zota bolo bo Luwero ngina narai buniti ay hosting ati authority city ko yedo kwana jujulo zajulata mampodo kota chala mikina mini swani decision sangun ko nya ngonda kere yala masono buni sakapakin angare aboliak kera ngulu lo zota Adingirir ojoku Luwero. Abolasho nu Okaru kalo kanu isemero luka Puraimare nese ponio ai tolot olapalo kanyet Okaru kalo. Gabriel Esikukanuka TV East Koibuga Soroti.